Demi Lovato pasal hual Max Eric chuan officialin Demi Lovato nen anin chen chungchang asoi chuaka anin kar boruak aboi thak mel khop mai tin tiktoker lar pahni Dixie D'Amelio le Noah Beck te pahni inkara inchian thatna bak thil a omem ni hengte hi chichiang turin chuizau dewang o amasa in channel la subscribe loten minlo subscribe ve ula notification bell metin ola da bok tur o Karmasa Khan Demi Lovato le Max Eric te inkara har sakna umti kan chhuaka atira chon he report hi arin omlo ufiawa mase Demi Lovato hian thani chung pasalata na lo hual to Max Eric hi aloban felder alonia a pasal hual ber Max Eric po hian keima ni ang thavin he aban ti chanchin thar hi chanchin bu tabloid ta changin a sheve chawani karma salama thil thleng chungchang lo sheve lo te tan tlem soizaw lokang TMZ le page 6 te baka news outlet ten khat te nena anthulak na chuan Demi Lovato le Max Eric ten anin hual na antitop ti a confirm ani fans ten anin then nge yani ti tilang thai tu thil tam tak an chia a chungzinga chuan tunhnaya Demi Lovato Instagram post a in hual na zungbun abun lo ti velte ania hebaka hian an patni hian thakhat don lai an thalak te anin post sak to lo bokani nima sela he chanchin thar hi an patni hian an lo puang chuak lawa thalak le thudang lam le maksak tak tak te social media lama post chinin hei hian anin kara thil thleng a nge ani ti ati chiang hle ani hemi nuwa hian Max hian Instagram stories lama fans te nena anin chen ani ti chanchin bu tabloid te achangin a shevel chau ti a share tungkar top khan Max hian a film thar Southern Gospel a chan mek na muna changin fans te nena achunga thil thleng shil fe in ti hian aziakani ikop puinen inin chena ni ti chanchin bu atangin sheve chau tura hanin da ve chin te atia hemi phek dota hian Max hian he thil chungchang hi asoi chunsom le a kaushan pakhata rongbol tu pastor chanchin film ichan mek lai ni box se a film tumber po midangte chan puyani ti in asoi chunsom ani a chanchin midangte a shil nu loka Max hian an movie director in a baptist live video a share zuile boka director po hi pastor lema changve thawani heti lai hian Demi Lovato thungero enghel nei lo mel takin a om thunga Instagram lama stories chi sang a share UFC fight a en lai te tekobel a ei lai le Indonesian nuam tak amandan ani deu pera hebaka hian a bodyguard a unaw nu Dallas le anu Diana ten Max hi social media lama an unfollow ti report ani bokani Max hian keima ni ang thawa anin chenti chanchin bu achanga sheve chau anga in soiwang hian be atok na sahle a heiwang hian ain soifi anga yin ain shia aniang chu ain soifi ana ati chuak le a Instagram stories lama siak le in ka film thar tour Southern Gospel ka changmek film crew tele changve dangte po in ka phone ka opena tabloid ka honglai min mu ve vek atile ani tin Max hian ze chunjom zelin kanin hual na atop ti ka cha dan hi adi kani ti pathian ming chalin ka soingam ka film chan puiten thil om zia an chia a min chan pui wang chawin ka film chan mek ka na po ka chunjom le thei pha chawani ati ani fans te ne na changa heng thil soi kwal vel hi top to se adu zia soin khongain he thil hi soi to su khovela thil poi mo dang ngai ven zok ro u innam no isong song ka mangayin ka ngaidam vek cheu minom ti mai ula minom dam ti ro u pathian in mal som cheu ro se ati bokani ma se heta tang che hian ani thil a buai zo tak Max hian a chanchin a soi zo nu hian source pakhat chuan e news nena Max hian do chiak takin a soi ati ani Demi hian ma in a shilok vek to ti in a shilani he source vek hian soi chunjom zelin Max hian anin chen chungchang a shia dana dot a soina chanchu mani in soi thiam atum na mai ti in an soya hebaka hian Demi chung te po in hepa hi mol an tia hetianga Demi in ma ala hi anlom hle ti in a soi chunjom bokani Max hian Instagram stories lama a share to chen khat ma se tuna a delete le to a chuan ama le Demi te hian in chen chungchang voi khatma an la soi dun ngai lo ti soin tun theng po in phone mangin kanin belawa kan pani inkar hi official takin ala top lo ve atia fans te an chungchang soi chunjom to lo turangenin keipo mishing ve thawkani a natuk zinga ma takin na tho ka ngaya chung ko chen khat le an fa te keima a anin ngat ati bokani borak kal her dang lam dewin Maxian Demi chungchang a post boka Demi music screenshot post in heta hian kumsom pangami ani achanga Demi chue hi adu to thule amangai thu asoyani Demi chue hi meiche dam lai zinga zai thiam onei chaberani chu mi song in lo shero se ati boka
Grammy adon thainan tuna hian Demi tan a campaign mekani Max hian ariru nei let le thei a in be sei ani mai thei heti hian a ziak boka hei hi ilo chiar ve ni chuan ka manga ireng che engpo lo thleng se mel ma doral lo shang ma se page 60 report danin Max hian a Facebook page lama po message mak tak tak a post nuala Demi nena ngaidam dil na thu posin min ngaidam ro khonga yin ka kianga lo kir le ro ati ani engwangin nge ngaidam adil na chan hi ala chiang lawa Zubaka ama hian in chen chungchang ala soingai lo thu a soi chuak to boxi thil abuai noi noya thu asai sa ta hle mai ani fans tam tak te chuan Demi hi khovela mei chazai thiam berani thu hi pom nuam an ti hle a ma se Max ero hi chu an pom ve lei thei lo thungani Max stories post shang chanlet nan hian user pakhat chuan Max Eric do soi mangini tuna hian atwar tu zok anga inlan tir tumin film chan mek southern gospel ain a beina sa zok chu zong chu ka soidu ani atia fans dang pakhat chuan ole Max Eric meiche in hual na zungbuna phela I thom no tela a in chho san tur cha ati ni chuan a chen che ti na ani tabloid ti chiara changa ishe thiam ve chaw ni chuan mi moli ni ti na ani ati ani he user page hi chuan an pahni in kopna achanga Demi chan chuak tuwa fans te angaya hiana ziak Max Eric hi Milarte par sutlan tum tu ani ti phaulani na omta Demi Lovato po amitron mengin ashe thiam ve ta a chen ngal he pala hian thu tam tak ziakin Demi zok thiam lawa putumin ama zok twar tu anga inlan tira la tumzui henu du om tak hi Twitter mang tu ten kan chan chuakani ati ani heng kan soi zong zong khen nuwa Max hian a Instagram story sa tun nai mai khan anin chen na thu hi apom veta nia ngai thei turin a share ti hian a ziak chapter pakhat tuk in jing khan zo ani tuna chuan phek thara ka kaita shiselna mangai na pathian ka chungkwa ka chian le ka thiam thil chau ka ngai to don a chalam hlir ka thlir don ani ati ani heti lai hian Demi Lovato ve thungero a pasal hwal hlui Max che dan vel wang hian alo zakhle a Max amizia dik tak a shiat nuwa malam panzel turin a in pei to ti e-news 10 an report ani source in e-news te shildanin Demi hian tundin muna Max nen in biak po adu shi lawa ako sazia wangle anin kar social media lama atarlan vak wangin a zakhle a ama nen engthil ma ti dun adu to lo atia the insider ten hei hi report bokin Max hian Demi hi biak po atuma anin hual na to wangin aril runat na ashil antia an source hian Max ko sajia wang hian Demi po aril runwam lo takina oma an boruak hi larvak lo tura adu wangani ti in asoi chun zombok the insider te hian Demi hian adu tok to a ama po amule du to lo athangkama a ok ni in a in ngaya chuwang chuan a thinrim hlebok ti in an reporta Demi hian anin chen chungchang hi ama nge yin ala soi chuak lawa ma se source hian Demi hian he thil wanga anatna adam le vat theinan achung te le achian te bula hun tam tak amang meka anwain adam na turin abula anom rengani atibok he hun harsa taka Demi hi amanga itak te bula a om thei wangin kan lompui le a social media lama po Demi ngai to nalam post mu tur atam le a user pakhat chuan kashe savek mi eitum mi phakar ani kha Demi hian a aya thazo ka phu a that sham ka be sei atia mi pakhat chuan tuitin silai mu abum hlau ati ve thung midang tam takin Demi an mangai thule alama an chan tlat thu an post lomboka eng angmi po nila in then hi chu anashim shima chumai baka tlang than na sat phei chuan tor a shom zwal chin Demi po in he thil hi twar chhuakin ama aya chak zok le fing zokin alo kir le kan be sei pui tlatani TikTok lama ve thung o TikTok chanchin thara sha zeli du ni chuan shat tur atam emema chuwangin Milarte news hi lo subscribe nge la notification bell kha on thap bok tur o Dixie D'Amelio le Noah Beck te inkar hian in chian chatna mai baga thildanga omem ni chui chiangang o keini le midang song po in TikToker lar pahni Dixie D'Amelio le Noah Beck te inkar check chuai hi an mo mai lawani Dixie hian tunai mai oga sakhan abialpa Griffin Johnson achena heta tang hian ama le Noah te hi soizum an ni tangal charani anin kara tek chuai hi in mangai na lam nge anin chian thatna athuk lutuka minbum vek zokem niang le til kan sha chan thainan hemite pahni hun kal to a kirle lokang July tha achang khan Noah le Dixie te hian in chian thatna mi pui mu theya phau chuak tanin TikTok video shanga an lang duna hemi nu loka hian Dixie video tharper Be Happy remix an siam mek na nuam ti mel taka anom dun mo ani shooting an nei zo nuwa an pahni hian an chian dang tenen Saddle Ranch LA a mo an ni le a
Dixie hian an pahnih hian chan thaber BFF ani thu asoi chhuakani tun thatira khan Noah hian paparazzi hnena alo soi to sa tho chan tha ani thu ashil le a heti lai hian Dixie hian no TikTok boy dan ala zom reng thu asoyani a umzia chu TikTok ami pate kadei to don lo ati na ani ni masala atopa paparazzi in an biak nu ni na a an pani hian tuipui kama Dixie unaw nu Charlie nen mu an ni le a anom dana changin in chan tharingot chu an anglo khop mai tuipuya anin fiam lai Noah hian Dixie apolai thalak fu ania heba ka hian Noah hian Dixie konga akwa lai po mu ani bokani engei ngai dan chu ka shelawa mase an chet vel dana hian in chan tharingot chu ananglo katia nima sela an pahni hi chuan anin kara in ngai zona a omlo thu an la soizel thawa Dixie le Noah te hian thudik an soinga yani ti fia na turin an unaw nu Charlie an pun hiala chian cha an nei thu Charlie hian asoyani paparazzi in Charlie hna anin kar chungchang azo na chu Charlie hian chian an ni ti in a changani an che dan kan tarlana changkhan hemite pahni in kara hian enge mochu a om ngei ti a chiang hle a imuvedu ni chuan Dixie music video Be Happy behind the scene an pahni hian nuam ti mel taka anum don lai mu thei rengani tin a music video a po anin form lai kha show atan chauti an anglo hle a Noah hian anua ai music video ania chu zong chu ti in soima sela inform satlia an anglo ti tu an tam hle ani keini chau hi Dixie le Noah te inkar thil thleng mek le chian tha chau an ni ti ring hlel tu om chun kan nilawa user pakhat chuan tuitin Dixie hna hian nangma le Noah inkar hi kan chithiam vevek min she mai ro atia midangin Noah le Dixie te hi hlim takin omti rang u Noah le Dixie te hi longa ka chuan dun tir don local ula ron chuang ve ro u ati bokani kan soitak te kha Noah le Dixie te inkara in chan chatna mai bak thil dang ala om nge ani ti minrin tir tu te ania anin ngai zo nge ani ti an confirm huna Milarte news po in kan lo shil ve va don che unia kan news chat tak te kan ngai dan comment lama soi khomila tin video like a min lo share sak bok chuan kan lom ve awang ma shoiral te kania next video a kanin mule va don nia